خب درود هموطنان عزیز، برادرها، دوستو. راستی همخه گرمه که همین روز گرم شد. دیگر بگیم همه چسبید، عرق میکنی میچسبه. انا امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت باشه. خیلی که یک نیم ساعت پیش یا 20 minut پیش با فکرم در فیسبوک خبر دیدم که در خودمی خلق، کانال خودمی خلق یک کم ترک فکر نظر خدمونه در بورای اویدی همی کشتار موین اوریون بانک و غیره چیزها بگیم که میگه در همه جا شما دیدیستین که یعنی مسئله در 200 میلیون بیتکوین میگن، چی میگن، همین مسئله در رفتیسته. خب خلاص یعنی که یک انسانی که با همین بیتکوین بگیم سر کار داشته است همراهش صحبت کردم در باره برآوردن بیتکوین. بیتکوین این صفروای پول بوده است، یعنی که چیزی که صفروای پول بسیار گذراندنش وقت میگیره، یعنی که ترانزکسیا فقط این از بانک به بانک گذراندن و برای شوتو در کار بوده است، یعنی پیشکیت شوت میکشه. خیلی باید او انا شوتو تصدیق کرده شود. خلاص گفت بسیار کاراش قینی بده، یعنی که این چیزی امی سوهای امی بیزنس بیتکوین تیمبولی در 200 میلیون اتا گفت همون گپا بسیار قین است، بسیار زپروسو داره، بسیار اتپیچتکو داره. خصوصا بیتکوین سیستمش گفت از همین خیل با زوراوری پول از این شوت‌های دیگر پریواد کردن یک چند اصولویه ها داره، یعنی که چند اصولویه هایی که داره که اونم اصولویه ها را باید بگذاری، بعد خیلی بگیم که صفر کلونه، یعنی 200 میلیون از یک شوت با یک شوت دیگه گویم بگذرونه. خلاص مسئله را میمونیم، یعنی این طرف هم میدونیم که خطون قین است، این چیز دروغ است. اولین چیزی که دزد اگر خواه که یک آدم با شوتی پول بگذرونه یا که نمیدونم 200 بیتکوین 200 میلیون از یک شوت با یک شوتی دیگه گذروندن، هیچ اوجیتی نداشت که رخی چه بدزدن. فرزن چه میدزدیدن، مثال گیریم یک بگیم یک نمیدونم یک نزدیک چه میدزدیدن، زنش هم میدزدیدن. خلاص بگیم چیزی را میدزدیدن که انسان مجبور شوه همون بیتکوین ها را بگیم با همین یک شوت دیگر یا یک چیز دیگر بگذرونه و برای را مهلت بتن. اما بگیم که خیلی هم بیتکوین گذرونه دزدیدگی هستن، این подозрительный هسته، подозрительный بیاین ولی ما مایده مایده پایتاب نه همون تو همون جایی کشتن امیره میرسیم. بعد در کهوی ورزا بجای تاجیکستان اولین که اینترنت نداره، اگر نه کامپیوترم باری بگوی که را ما میشنونیم میترسونیم این مودا شوت هوی میکنه و بعد بیتکوین میگذرونه برای ما، یعنی اوس کورس اینترنت خطی فکر کنم که 300 روز در کاره که تو بشینی و شوت هوی کنی و او اینترنت که با مردم میتر، یعنی شاید کارخانه ها دا، یعنی که بانک داخل بانک دیگه جو دا سوز باشه اینترنت، نه که او اینترنت که با مردم میته باور که یک چیز زپروس میتی گفتی هم گپو 49 ساعت رو کنم تر تو متا یا وقت در تاجیکستان هم تر یک فیلم از زپروس دادم خوابم برده است، سحری میخیزم حالی هم تو دادیست اینک شده است فیلم، برای که هم گیگابایت چه میگابایتش زیادی بوده است. میبینم که مرا گیگابایت میگابایت ما همه را گرفتیم بود در پایانش نوشتم موندگان که قیدگاه به خرکی نمیرسه ایرکی شدن ولی بک شدن او طریقه. خلاص یعنی که مردم یعنی همون چیزی اینترنتی مردم سست است، تنبولی درونی که همون کدامی که طرف همون رفته باشه میدونین، مثلا خوجندی طرفو رفته باشه میدونین آنتن وابشه نیست وجوده. اینا در کجا بردین از استوید کردین که تو او شوت از این شوت بگی با ما بگذرون، همین یک عجیب است، یک چیزی بگیم که ورشای زور. بین یک چیز دیگر رو با ورشای زور دیگر رو با بگیریم برای تو نشون میدم.
میدونیم برای چی حکومت تاجیکستان هم خیلی سپکتاکلور را بازی میکنه. سبب که شما اینترسوات نمیکنین دلش چیه یا که از اول چی است برای چی فهمیدی. شما دو پخرین همین دیدنش کو همین لیش با ورسیا را حکومت گفت تمام اون چش قطی گپ زد که تلفن نمیگیره گفت کو خودش تمام قایل شید کو تمام چویا برس چویا میزنی شکاتور چند کвадрата заказа бигир раствора бушур раствора бача дальше шумо да тақдир интересна нест барои ҳамо шумо бигем ки аҳамият наметид барои ман интерес набуд ман аҳамият додам ман кофта мирам бибинед чӣ хел очаш да занг зад очаш да запис кардан ура тамоми разговороша запис мекардан ё ки именно ҳамин разговора запис кардан барш даштаги апашай хоҳаршай кадомиш каротки разговора телефон тайёр видео гирён кадаги тайёр ӯ телефон кади запис кард чӣ хел шид ё ки очаш пеш ай иё грехтан яъне очаш аз ин чиз хабар дошт ки ӯ диздидан ура ӯ бурдан зада истодан барои ҳама очаш ӯ видеора гирён кард агар ки оча аз ин чиз хабар намедошт фарзанд занг зад и сразу аи пара апа хоҳар видеора гирён када очаша ира запис намекард. С каким целям иже запис шид? С каким целям у инсон признаваться кардар иҷа? Очашда. Яъне ки не может быть, любойтон рӯзи очатон да занг бизанед, ҳеҷ вақт хоҳартон, апатон, акатон, дудартон дар бар шиштагӣ телефона гирифта шуморо қатъи очатон гапотонро запис намекунад. Ҳам хел нест? Албатта иҷа як чизе ҳаст, ё аз амният огоҳӣ додан иҷа сраза, амният уже в курси буд ида, программа буд, нақша кашидагӣ буд. Ёд дорен дар пустиняи Данғара, дар чӯли Данғара туристора киштан, баъд аз ӯ наворе бировардан ки гудако дар тая дарахт шидагӣ чор ҷавон кадоме аз пишти камера гуфта истодааст, яъне ки байъат карда истодааст ба Абубакр Албағдодӣ, ё чиликошонро бардошта истода бигем гӯё ки ё қабул кардистанд. ҳамун навор агар соз нигоҳ кунед, ҳамун гудако зуд ҳамин тарафи бара нигоҳ мекунанд, ин тарафа ай пишти камера кадоми гап задеста ӯ истодагӣ чишмошон тез ис мерава. ҳамун навор агар кадоме дошта бошед, сабаб чӣ буд? Сабаб иёро тайёр кардан, ин гудакҳоро овардан, қурбонӣ кардан. Ман фикр мекунам ин ситуатсия иҷа ягон биткоин нест, яъне иҷа ягон биткоин боша 200 миллион боша ва ира гирифта бурда боша, иҷа масъалаи ира нобуд кардан буд. мисли ҳамун байъат кардаву туристара киштагӣ ҳолат барин, ман фикр кунам ин ҷавонҳое ки ҳамин 3 нафар 4 нафаре ки бидан барои ёра падгон государственный номер, бибинед падгон кардан ки давайте шумо государственный номер қатед ва ин чизе буд ки шахсан аз нигоҳи ман агар ҳамун киноро аввалаш нигоҳ карда биёй, баъд ҳамун маълум мешавад. яъне ина нобуд кардани буданд, танҳо ин инсонҳоро ба ҳамин 200 миллион ва биткоин инора дар бозӣ дировардан ки то ки ҳукумат падазренидан ақалта иё кардагӣ ҳастанд. агар дар ҳолати гапзании ҷавона ба модараш нигоҳ кунӣ, дар ҳамаи саволо намедонам ҷавоб метаҳад. дар ҳамаи модараш додагӣ савол да намедонам мега заданаш киштанаш мара гуфтам биги бар парто. яъне ин ҷавоне ки агар ин медонист 200 миллион биткоин мегиран ва 200 миллиарда мегиран ва ино и планирование агар операция мебуд, ки операцияра худи ҳамин ҷинояткорҳо агар планировать мекардан, тем более иш чандин сол дар органа дар гуногун схемаҳо коркардагии инсон аст. агар ки иё нақшаи иё мебуд, иҷа нақша дига хел мешид. ҳеҷ вақт намебурдан бигиран барам бизанан бикшанаш, тамом киҷо шид биткоин, киҷо шид 200 миллион.
کجا شدی؟ اینجا هیچ بیت کوین نیست. پروستا اینا رو همین نقشه خطی در دام گرفتن. وقتی جوان مادرش خطی گپ میزنه چیکار کردین میگه نمیدونم مرا گفتن یعنی بدزد. من نمیدونم میگه من دزدیدم. میگه بعد چی شد؟ یعنی اینجا مادر в курсе پیشکی که بچهش همین یک جنایت کرده ایستاده است، اما همون چی جنایت بدگیش نمیدونه، چی حالت نمیدونه. برای چی؟ برای که запись کرده استن разговора. Просто на воздухе разговоры короткое время дохили аэропорт, که او زنگ بزنه сразу خواهرش запись کنه، این خیلی نمیشوه. وقتی که تنبولی فرزند در یک حالتی بگیم اکا یا دودر در یک حالتی نیلاد نزدگی نیپالات زدگی جدا همه شوک میشوه، هیچ کار عقلش نمیگیره، تلفن میگیره سیمکا کنه. این وضعیت یعنی که این چیزی از امنیت دستور شد که یعنی که بگین که هر یک تلفن разговор همون زنگ زد سразу سیمکا کنین. خونه یا уже предупреждать شد. برای چی؟ برای که این نقشه اومده است از اول و اوچه هم میدونیست، یکی نمیدونیست که توی جنایت است، یکی هر یک سیتواسیون را سیمکا. ببینید چیکار کردی؟ سوال داده است. چی شد؟ چیکار کردین شما؟ یعنی که میگم من نمیدونم، مرا گفتن بدزد. یعنی که بدزد، من دزدیدمش. بعد چی شد؟ میگه نمیدونم. برای همون 200 میلیون چی میگیریم؟ زدنش مرد. بعد چیکار کردی؟ نمیدونم. میگه مرا گفتن بر پرت آوده بردم پرت افتمش. یعنی این انسان از کجا هست، چی هست، کدام پول، کدام بیت کوین، کی دا تعلق داره ای چیز، کدام شات، در کجا کی شات داره، در شات کی بایدی بگذاره، این گروپیروونی مصلحت شدگی کار نیست. داژ 3-4 آدم از 3-4 بگیم ساختار یا از 3-4 جا گرفتگیان عدل نه کوراتورشون توغری کردگی است و одновременно در اپراتسیا سر دادگیان همی کار باید انجام بده. ایو دالشی نمیدونه چیکار کرده است. اگر این میدونست چوتکا یاسنا وقتی زنگ زدن ده کنکریت نمیگفت نمیخیل و دیساشید نمیخیل کردیم. یعنی که در حالتی که این انسان در اوچش در هر یک سوالی اوچه میگه نمیدونم مرا گفتم بکن، نمیدونم مرا گفتم پرتو، من نمیدونم مرا گفتم بگی. یعنی که ای را پروستا کماندوت کرده ایستودن. این انسان в курсе операция نیست. ای را هم گفتگیان 200 میلیون بگیم بیت کوین ده شده перевод میکنیم بای میشیم، میلیاردر میشیم. تمام. حالی اگر دیگرش هم ویدیوش برورن خطی و چش همین سیتواسیا شدگی است. یعنی که اوی انسان هم اوچش اگر سوال داده باشه سیمکا کرده باشن او هم میگه مرا نمیدونم گفتم بزنش زدمش. دزدیدن آورده مرا دادن گفتم بزن بیت کوین رو میگیریم ما زدمش. میگه گفتن زدن بگی تو مردانشه این سراونو نمیبره زدمش. میگه مرد. بعد چی شد؟ میگه بعد میگه نمیدونم. بعد اونا را گفتن که بگی بر پرتوش. بعد او گرفت برد پرتافتش. میگه و او را بگوی که میگه نمیدونم. میگه او را گفتن که ای میدزده ای میوره ای میزنه اینای بیت کوین میپرتویه در شاتت. بعد چی شد؟ میگه که این مرد. چی شد؟ میگه نمیدونم. یعنی همین اپراتسیا نقشوی نیست. نقشه را از بالا کشیدگی هستند از حکومت برای عبرت کردن این انسان. اینجا یگان بیت کوین یگان انسان هازی همه مردگی را زنده که یگان تو شات بیت کوین گذرانی ندارن شاته. برای که برای او را کشودن افیتسیل نه چون چیو کشودن در کار بوده است. برای شاتای بیت کوین کشودن انا بگیم که بسیار لیسنسی چیو در کار بوده است. یعنی که
короче аму ба интернети Тоҷикистон мегӯяд ки агар ин сол сар кунӣ, соли 2023 сар кунӣ шотк шудан ба биткоинава, яъне ки харидани биткоин, гузарондани пулу гардондани пул, мегӯяд то соли 2024 шояд мегӯяд ки кушода буд кунӣ, яъне ба интернети Тоҷикистон намешава, мегӯяд ба интернети Тоҷикистон қинай. аммо бибинед, биткоиндор мурд, биткоиндиз мурд, биткоинхоҳ мурд, ҳама мурд. ҳамин сценарии дар пустини ай данғара туристора киштан, вот точно ҳамин сценарий шид. дар таи дарахт байъат кардан, намедонанд Абубакр Албағдодӣ кияй, чияй, ҳатто ки ҳамон намоз намехонанд, видно аст. яъне ки ранги мавори ку айдин бовар ки замину осмон фарқ мекардаги кӯдакҳоро бурдан, гуфтан чиликотон айтарӣ кунед, тарӣ кардан, гирифтан записшон кардан, гирифтан бурдан қурбонишон кардан, туристора задан, як намедонам чӣ фоида дошт ё чӣ дидан аҷа, и чӣ оператсия буд, гирифтан бурдан ура киштан, кӯдакҳоро киштан, як ташақа бидан зиндон бурдан, пеши мардум набировардан, очаша пурсидан, очаш мегӯяд ман намедонам, бачаи ман итарӣ набуд, ӯ бачаам итарӣ набуд, бурдан ина бачашам киштан. очаш овардан дар пеши ОБСЕ, дар пеши Эрону, дар пеши дигар сохтаҳо, амо бигем корхонаҳо овардан, очаша митинг кунондан, дар сараш бензин резондан, очаша здиватсия кардан, амо очара бечорара использовать кардан, съёмкаҳо кардан ва бурданаш бигем ки чӣ кор кардан, ина бачашам киштан, мурдаша дар дасташ додан, гуфтан дилаш зад, мурд. тамом. ҳамин ҳолате ки ҳамаи биткоин ура мекишан, агар ягон тиш зинда боша, мезананаш, мегӯяд ки дилаш зад, мурд. яъне ин қазия ҳам хел бигем ки ҳеч ка намедонад чӣ шид мемонад. фақат дар мағзи сари шумо мешунонанд ки як гурӯҳи инсонҳо 4 нафар ҷинояткор мехостанд 200 миллионай миллиардай биткоина карочи бигиран, ана ки ҳамун аи шод бав шод перевод кунанд, дуздидан бурдан задан киштан, яъне ҳамин версия дар калаи шумо мемонад, халос. аммо шумо ира намехоҳед ки бифаҳмед, ҳамура гапоша гӯш кунед, ҳамура чӣ кунед, дар ҳолати ӯ бача мега дар кисаи ман $2,500 пулай, дига надорам, намедонам ё мегиранаш ё намегиранаш. ин аввалин чиз. ягон подготовка нест, ё ҳамин бахт таваккал намхе билетора гирифтагиян, бор барака, ҳуй хурдагия. вақте як инсона мехоҳӣ бидузди биткоинша бигирӣ, тура чӣ ба мезанӣ? ман ҳайронам. барои чӣ тура мезанӣ? ту мехоҳӣ ку аз ӯ биткоин бигирӣ, аз шод ба шод перевод кунад, задан чӣ ҳоҷат аст уҷада? ура чӣ ба мезанӣ? ура медузди мебари як ҷода, достаточно қатиш договариваться мекунӣ. барои чӣ заденаш? мега намедонам. очаш пурсидеста чӣ ба заденаш? мега намедонам, наму задаш кишташ. баъд чӣ кор кардӣ? баъд маро фармон додан, гуфтан биги бар парто, бурдум дар варзоб. хоҳарша бибин, амният уже гуфтагӣ аст. хоҳараш пурсидеста, бугӯ кадом дайро партов бипурс. ва ин навора ёд доштанд ҳукумат, ин навора, яъне ки ҳамун рӯз шидагӣ кор. баъд гирифтан бурдан дар дарёи варзоб, одаморо мондан, сурат гирифтан, мо ҷустуҷӯ дорем ва дайрои варзоба ва як спектаклчаи дига кардан ку дар уҷо. дар пушти ин места худи Имомалӣ ва худи бигем ки Имомалӣ алданғарагӣ, террористи номери 1 Имомалӣ алданғарагӣ места дар пушти ин кор, ва худи ҳамон раиси банк места. сабаб ки иҷада чӣ қадар шури муриҳо шидаг, яъне инҳоро бояд пинҳон кунанд. аки бо худошон медонад иҷа чӣ масъала гузаштагӣ аст байни ё.
من هیچ تصورات نمیکنم که مسئله 200 میلیون 200 میلیارد هم بیت کوین باشه، 200 میلیون بیت کوین باشه، یا که فرض کردیم پول باشه، مسئله پول باشه. در اینجا یگان جایی بگیم که مسئله پول نیست، کی کورا بیان در سری بگیم که ای بکنه، یعنی که برای پول گیری نیست. اینجا پول گرفتن مسئله نیست. از اون پول گیری میبودن گودکش هم دزدیدن اسلوبی را تلفن میکردن میموندنش اسلوبی اگه گوش که کار بود میکنی فرزند تا زنده میگیری. یگان جا در تیمات نبرویا مثال گیریم операция не подготовленная операция بود. операция را ай боло подготовить кардан, иё ра как пешка истифода бурдан, ҳамун сценарий данғара пустини ай данғара барин. у гудако ҳам мурдан, надонистан барои чӣ мурдан, чӣ хел мурдан, за что мурдан, зачем мурдан. у гудако у ҳам надонистан просто. ҳозир иё ҳам ку надонистан зачем мурдан, зачем грехтан, за что страдан. хулас хед чонам намедонам. боқи саломат сарбаланд бошен, бо қазияра пайгирӣ кунен то охириша. ҳар яктатон бояд нами ҳар як калимара дар қафош аломати савол бояд задагӣ боша. барои чӣ бурдан, барои чӣ киштан, кадом биткоин, барои чӣ ин мега ман намедонам, барои чӣ очаш қати гап зеста. ҳама ҷавоб, ҳама саволи очашда мега ман намедонам, мара гуфтан гӯ кадам, барои чӣ ё мурдам. яъне ҳамаи ҳамида бигем ки чотка ясна худотон аломати савол монда дар қафош. саволотона бикунед. саломат сарбаланд, хонатон обод боша дӯстои азизам. ин буд кам тарагам фикру назаре ки дар ҳамун масъала бигем ки барои шумо гуфтам. яъне он чизе ки ман дидам ҳамонро гуфтам баротон. худо нигаҳбонтон. бо бинависед фикротонро зери коммент. подпискаро фаромӯш накунед дӯстои азизам.